چیکار کنم یارو کجا ببرم مال نباشه که بازار ببری یا بپرتایی نه خیلی حالت وزبینی ده موندیم اکا پشیمون شدیم که کاش که من یک تا بدن دیگه مثال تولد نمیکنم ترای جور نریزد سیش نامخرش هم قذر ندارم میرم هر که میارم میکنه همسایه خودم دختر ندارم همین 4 بچه دارم دختران مردگی 4 تا دختر کردگی مردگی با خداوند این همین دختر کار داده با 3 تا معیوب راه نمیگردن گاو نمیزنن مثال اخلاقشون گاو نمیزنن نمی کشاکش ده سایه میبرم خانه میدرارم بیرون میبرارم شانه با هوج میکنم شانه ارقه که میگه مجبور میکنه گو بواش ارقه میکنه گو خودم نمیتونم نگم کسی یاردم چی نیست خانه ده نه دختره نه کیلونه نه یا یاردم چیه یگم کس نیست به داد من هیچ که نمیرسه چیکار میکنیم خود میتونم شانه لباس میشم تنشانه میشم آبازی میدرانم شانه تا بگه کاری من میگوده کوی دختری جورای دختری جورای دختری زور حدیثه حدیثه دینش لاب کم یاد شکفتم یاد شنیفته گفت کولی گفت اون ها گفتم کولی مگتم ها تا بگه میشم کنتان بشم سرتان بشم با کول بگیم این مهران 7 ساله شده این امسال باید مکتب بروه نمیتونه ایجاش خسته نمیتونه راه گشته نمیتونه مثال همون اخلاقش هم گاه گاو میزنه گاه نه دیگه میشینه 5 ساله نامش حدیثه یا دختری خشرو ایو راه نمیگرده مایدکشین 2 سالی 3 ماه 4 ماه شده ایشم همین خیلی رنگ ما اپاوشیم تختی پوش قطی خواه میرم اختراعی آزاده دختر کوی حیف کار نمیکنم دستم هیچی نمیویم فقط پنسیونرم هیچی نمیویم آرزو میکنیم که شما یاردن چی شما خیلی میگردی بچه یاخی مثلا اکجایی نگاه کنید هیچ که نتونه برداشته نتونه چیزی یاردن میکنه خودش میغلطه ایجاش به خودش میغلطه حالی اینه میحالی اگر رفتن میگیره که دودریمش میکنه میغلطه یعنی کجا نگاه میکنه میتونه سه آدم زنک مثلا 100 سوم پنسیا میگیرن خودم 178 سوم بچه‌مونم 178 سوم اینه مثلا میگم اویلی که مو همین یک نیم هزاری پول بیار گفتن چی میکنین 10 روز استقلال خارو گفتن 3 گودل 4 نیم هزار خوب میکنین دکمن میکنین پول نیست اکجا بیوین پول ما دکشلاق شتن در موقع چیز نیستیم مال حالم نیسته نه خدایی میرم نه توی میرم نه مهمانی میرم این 3 گوده که مایه به کجا پرتافته برن تقدیر گریختانش کجا ببرم خیال
келин бемори рӯҳии писару наберагон маълул, дар ҳоле ки бобову бибӣ худашон дар ин айём ба парасторӣ ва меҳрубонӣ ниёз доранд, таҳаммули чунин вазъият барояшон хеле сахту дарднок аст. шароити ин хонавода ки дар ноҳияи Рӯдакӣ ба сар мебаранд, ба ислоҳи мардумӣ аз чашми кур ҳам обро мерезонад, вале мисле ки таъини нафақа ба кӯдакони маълул ба ёди мақомоти маҳаллӣ намерасад. зиндагии ин оила аз дурбини навобардории Амриддин Олимов ва Сарвинозиру ҳоло дур намонд. даромади ин хонаводаи камбизоат дар деҳаи шӯриёни ҷамоати Эсанбой танҳо аз ҳисоби нафақаи 3 нафар аст ки ҳамагӣ бештар аз 400 сомонист. кӯдакон бо вуҷуди маълул буданашон нафақа намегиранд. худо раҳмат кунад, ҳамин радиои Озодиро омада хонаҳои моро омада дида рафтанд. мисол зиндагии моро, кӯдакҳоро раҳмшон омада мисол дар интернет партофтан, дар мо мардум радиои Озодӣ хеле ёрдами калон кард. сумҳои калон ёрдам карданд. то 2000 то 300 доллара ёрдам карданд. 5000 сомон, 2000 сомон, 1500 сомон. хай ҷанбаш хеле шида. соморо холодильник гирифтем барои кӯдакон, мисол авқотшон вайрон нашава, безеб нашава гуфта гӯшта тухма бо мардум овард. охи бо якта мошинка гирифтем, мошини ҷомӯшувӣ, духобка гирифтемшона барои ноншон, хай бону шумолкана гирифтем, шифонер гирифтем барои либосошон. хеле хай осон шид. охи ҳазор раҳмати калон, парвардигорам дасти кама набинад. 6000 гуфтем. не сов карда 6000 боша дига. ҳами дар байни бо ҳами ёрдами ҳами мардум бо Орион банк бо қариб 6000 сомон бо пул ёрдам карда. мисол духтарчаки калоним ҳамна веракун бо санг шидиги бо операция кардан, вайра бепул операция кардан. бо рафтем ин массаж гирифтем поликлинида, 10 рӯз хо рафтем, иҳоям бепул ёрдам кардан. бемор меҳронаи Абдуравзода соли таваллудаш 2013 рӯзи 15 ба беморхонаи мо муроҷиат намуданд. мо ташхис гузаронинда ин беморро бо тарзи ройгон амалияти ҷарроҳӣ гузарондем. як то санги шохадори калон аз масона гирифта шуд. ҳолати бемор дар ҳоли ҳозир қаноатбахш мебошад. мехоҳем ки пагоҳ рухсат намоем. як давиди биё бибинам. як ки дави ба чочқи мечина. танги чочқи. завачки чочқи. бушин. хай вази кӯдакоям хеле дигаргун шидиян, хай ҳаракат карсодиян, ба танҳои девор бихезем гусодиян. хай шукр авқоти ҳастайшон. охи
دستگلی سفیدی به بودارومی سه دختری خوش رو یکی خوش رو دارومی آرزو دارومی دخترم ره گردان شوی یک دستگله در سرشان سایه کنم علی علی جانم علی دورانی جانم علی کلان شوین چکان شوین پردان شوین در آچه و ته یاردم چی شوین جان علی علی جانم علی دورانی جانم علی کلان شوین چکان شوین پردان شوین جان علی